Mizoram hian kan na friendship tam lo ni investors kan tiang hi startup ho kha kumnga kumruk pe lek a han million ten han mi chawa kan lau chin pakhat chu engi kan idea te min an lo ruang ti te kha kan lau chin ta ma se khami launa ringot awanga kan tel lo kha chan engti ka ma kha idea kha atakin aron chhuak theidon chuang lawa ole chibai ve kole voini a hianin TiLi TiTi podcast kan ron nei le dona hei voinia kan thut na hi dang khop meya tin ka thut pui po hi mi dang dei kan ron thut pui le voinia hianin tin TiLi Center kan te kan nei thina TiLi Center a mission venga sonin atlang pin kan nei thina ma se voinia chonin hei kan topic mil turin aniang chu Mizoram startup ecosystem chung chang kan soidona wangin emsum lama kan thua helai hi studio emsum studio nia anwam khop meya emsum hi Mizoram startup mission tiania hei hianin Mizorama startup te kan tiang nakina sap thong khatam deuh le dona Mizorama bultanna te entrepreneurs te khang nge boy pui tur adin timaila mission sawrkarina agency pakhat adin ania chumi chungchang te po chu kan soi dona ma sain kan soi tran main introduction kan penga chong kabulami po hian main introduction on peta se ke hi marklal du sakania hey TiLi hian advisor TiLi Tharthilthlentu hian advisor kania ka designation pa Aizawl chu chief executive officer ni in angel business promoters hian ko ma tin livelihood angel hian in livelihood development program lampang tele tin consulting government consulting hi kan khoi dewa chu kan ina tlang pui nia kabulami hian soi ve se Patricia kania lapar nei tu no din tu no kania lapar in lo sheto mai theya kan ti ber chu Mizorama kan puanta te mangin product siam chu ania tu na ber chanin puana kan in focus a amaro chu puan mai ba ka hianin product dang sang bags te thom no lampang te tin Mizorama la ngaih lo products dang ang te po siam chwa kan tum chawa mission venga door thar kan siam do na kar le hian hon kan tum ani nia kabulami hi ama ai hianin a brand hi lar to so kan Patricia hi chun ti hian an shalo la party hian an chezoka voinia hianin tin kan saidu chu nia kabula hian a thungot na nga chu voinia hian interview wa khatia in kom to khan ne lawa ti dun tur kan nia kan nge common kan he hetiang la ya kan ron thut dun na chana kha thil pani tel to na kan ne ya chu kailon ti le Mizoram kailon mo ama saber 2017 hangan lo tel don to tin rabi minga putma han katela ke chuanin a second na han rabi ron mita ani hi Patricia hi kabulami hi rabi a khanin winners ani le bokta winners kan lo ni ve to ni chu tiang deuh chuanin ni kan experience claim azong te pok hanon sei don dona ne kan soi ma sa nga tian kan soi tran menga emsum Mizoram startup mission kan ti hi bultan dana kha claim azong toy dewin kim chang lo den kan soinga sang ni le som paruk som pasari chawkhanin metmok din ania chu Mizoram Entrepreneurship Development Monitoring Committee tinanin kashia chuan chu mi hnuaia chu mi na enkol tur tan chuan scheme khami sawrkar khanin an Siaha la chu Entrepreneurship Development Scheme ania scheme danglam takani karin na chu Congress sawrkar lai MNF alu pui thaka ZPM a po chu wang chuan political party pathum te khanin tuna hian anla in hlan chong ze la chu wang chuan in thil poimo takan yang ti kha hriat theya chuan chumi nge enkol nge entrepreneurship enkol tur Mizoram entrepreneurship lampang enkol tur chuan khamet mok khanin Entrepreneurship Development Center adina na thok te pon da chuan kumtin chu ni lo deunga rabi te kailon te le program sang kha anron kalpui thina chung chu tleng te toy dewin kan soi ni chu chuanin metmok ti renga kha committee chawa lo ni renga kha rem talawa chu sang hi le som hi le pathum chhobor ver khanin official takin Mizoram startup mission dialo ni ta chu Mizoram startup mission chu hei tuna hianin ni MCC 10 zo chawa hei voini hi MCC zoni ne kan shoot ni hi nikina chuan a chhuani ya chuan MCC te zo chawanga thu thar tam tak aron chho tura ka ngaia enge ma chhop tham tak te po emsum hian an phot chhok tura ka ngai chuan rabi le kailon khania kan soita fowa han soita la nangin enge kailon experience po soita la enge kailon hi enge rabi hi midang in enge lo share be thina tan
Mizoram kailo kha soi masata la dro Mizoram kailo na khanin kan pani pon kan tello tel dun to 2017 na khan startup capital competition ani mai ta ni business plan competition zok ani rabi zok ani startup capital khacho ta khanin om zia bera chanin business plan idea kan nei ta kha kan va tel puita kan idea kan va thota ni kalpung ka chu online in application kan the lu ta kan idea te khang anga kan soi zawa chanin kan the lu zo khanin selection ang ve de khan nei ta chan khata finalist top 50 ani ka sha top 50 kha min thang kho ma chanin Mizoram University khanin bootcamp kan nei ta ni Mizoram kailo na kha chanin metmok le IIM Kolkata Innovation Park te ti dun kha anita chanin an partner khanin Mizoram Consultancy Group po kha an mangta chan ani ho kai shwai na mang khanin kan juk riak ta rop ta ni bootcamp nei khanin khami bootcamp pa khanin training ang reng deu kha kan nei ta min shwala kan business plan kha engi aya chazo ka siam tur khanin min boy pui ni deu ber mayang chu chuanin atopa khanin top 20 an thlanga top 20 an thlan achang khan top 10 an in sor thalia ke ha chu top 20 thleng chaw ka thleng theya tu na mi thau hi na ma se ming kha khati hun la chan lapar ala ni lo chu na ka ti lai mek thau hi chu ni ta chanin top 10 zo nu khanin top 5 ang khan thlang le ta chan top 3 ang khan thlang ta kan tel na chan nia ka shat pakhat ka chu Mizoram kailo na khanin enge a poisa wang kha chu ani ve in ka sha a price kha chavelo to ga 4 lakhs winner khana dong turani ta second khanin 2 lakhs chan third khan 1 lakh ti mani tyang vel chu nin ka sha kha ba ka khan attractive na nia ka shat pakhat chu IIM Kolkata Innovation Park te lo tel ve wang kha din ka sha chan chu IIM te chu a business management an chalo tukta India ra ma chaber ani ta nang ma pon Serchhip ini na agi ni shet chang zo kanga kha wang khan enge chalai tan chan attractive ma Mizoram kailon kha chu chuanin Mizoram rabi ve thum soima khan pakhat se kan lo kan break lo kanga kailo ni soita ga chuan top 20 ka tling lo ti mi kha chuna top 20 thleng ka tling chuanin ke phe chu ka tel pui kha ka tel lo she chuanin nang chu khai la ting an kan zo ka ma ro chu top 20 thleng pakhat na pani na pathum khan ni lo ma la chu kan lo soi do chu success kan ti te po hi a be nge angai char khai la ti chhota to pa chuanin helai pakhat na pani na pathum na ni kher lo khanin thui tak khai rap to na te po kan sia he mi tam takin an lo she to tin kan ngai poi mole pakhat chu kailon khanin I networking khania mi somnga mania tran tum te idea nei te khang ha hei tun thleng te pong an lo in shiat chho pha ta sum don na hi chon network hi alo poi mo khop me ya ma mo ton chang hi lo ma khat yang thang khan ke chon ka phong chang kai khop me ti kan soi zeu do chon rabi chu ka lo soi ve zaw lo ga ke po networking atan berin kailon kha chu kamang chang kain ka sha chan chu chian chat tak ka char chwa ka ni chu chian cha ti khan he va income del lampang ai ma chanin enge I en lau ka business min sha thiam pui tu le enge ka chan zel na ta nga enge min pui du tu enge min dang te min connect pui du tu angkha ka char chwa ka kha kal enge ka hlok pha ber in ka sha Mizoram kailo na chan rabi chu rabi ve thung kha chu startup capital competition kha anita capital win kha kan tumber kha chu ni ta ni rabi ya ve thung kha chanin rabi ya hianin a second na han ka tela ma ka lo soi to ang khanin ani chu a first na rabi ani ma khan atela rabi ya hi chanin rabi ya chanin presentation kha kan business plan kan idea kha kan pechin ta chuanin khata chang khan min thlifi ma chuanin acha ber tur ang top 20 kha min thlang chhuak ta chuanin acha top 20 ang ho kha winners ho kha capital kha min provide ta ma se capital min provide ti khanin min va petop po ani chuang lo ta enge min assessa
chuanin atira phe kha chuanin kan capital don za tur ang kha vai min pe lo khanin apart khan installment ang khan min pe ta ni khata kan ti chadana zir khanin min assessa chuanin kan ti chadana zir khanin min pe le ang khan ni ta a fel fai ma rabi kha tunak ka business ka ti theina chan pakhat po hi aning ka share rabi a khan capital dong lo ta ila chuanin tunang din hun hi ka thlen thei ker ka ring lawa ke potlem ke experience ka kan soinga rabi ya khachuan tum ve tur de po hom ta intenan asset emo lo nei sa nei khachuan kha chiar tel thea ani lo khachuan nei sa nei lo te phe khachuan in 50% ve la kha tum turan in ka shia kan tel lai khan in 5 lakhs thleng kha tam the tam bera 5 lakhs thleng kha lak thea ano khan in 7.5 kha khan on ti chauta tuna hian exang en on ti don ka shelawa aronom le tura ngai tai la chuan soichun zom ta zelila nangma han soichun zom le ta la tuna kan topic hi ecosystem chungchang aron ni don ta hi Mizoram hianin 2017 chawbor vel tang khan startup te entrepreneurs ten hey amma chuanin kan soile thinga pu joseph he soilan do theilo ne Mizoram entrepreneurship network atin ka she MEN kha adina rei to meya chuan ti khana ron chawak amma chuan entrepreneurship hi kan hmel ngai lo ma ro chu 2017 atang kha chuan Mizoram puma aniang chu atam zokin kan han che chho ve ta chuan khata tang khan ecosystem hi aron piang chowa tiang deuh khan ecosystem kan tia chu soifia deuh hlek te ponga ecosystem kan tia chu asap trong a har khop me Mizo trong thumal pakhata da ngai na ka shelo ke chuan ma se ecosystem kan ti chu Mizo trong chuanin ain tun nun zel theina tura nge ama le ama tinge ka tiang ama le mai tun nun zel theina tura mun pakhat tinge mun pakhat atanga ron chuak nge sustainability ang deuh mo sap trong thaw tel le don chu khatiang deuh khan ne chulai chu ecosystem ti lai hi nang i shet thiam danin nge Mizoram startup ecosystem hi nge kan din mun din experience a big takin lapar iran na konga hian han ti ma i bultanna khanin nge Mizoram hi din mun nge kan din thui tak chu kan lak thleng lo ani ma ro chu nge a that thokhat ve to ETM tiang theng khan han soi zaw ve chin la chu Mizo chung karon zom don chin ama saberin emerging startup ecosystem award hi Mizoram in alodong to startup ecosystem hi in channa Mizoram la rei lutuk lo ma sela enge kan din hun a cha ma kan award don to po han asoi langin ka sha ecosystem enge kan ti don chuanin startup bi kanga entinan ke mani ang entrepreneurs te kan tel don ta tin sawrkar po enge policy asiam daranga te khang ang song a kharin a hwang vek ta tin incubation center sang ang te po khang ang song te kha a hwam vek ta ni chu chuanin enge ni chena kan lo soi to networking ang te kha khang song kha a hwang thui ka ta achan chu bank te pon bank te pon lutuk ta ni bank te pon changkai na an lo nei ta ke ni pon i enge kan lo chan len chau khanin bank te pon hlok na neya tin sarkar pon hlok na ne kha enge kanin engte ka sayang kanin kung kai kanin thun zom vekta pakhat ati chat khan pakhatin hlok na anei ve zel nia than he chu tiang deuh tho chu ke pok ngai dan nia ecosystem a chuanin hemi enting in thun zom na hna china ha soi fia zo lawa in thun zom na kha dik ta berin ka sia pakhatin a hlok pon pakhatin a hlok ve lai kha isoi fu khati khop maya hemi tuna po bank antinan heta Mizoram po chu rabi khan tlemazong bultanna tu alo tum saka maro chu thang le zel tu chuan nakin ate pe chon thang lian zel tu chuanin atam tham zo ka chon loan te po lo ngai mai the khatiang khan bank khan tin business kha entrepreneurs khanin entrepreneur khanin alo hlot tin pui kha chuan loan po kha pung omar hul lo ni le ta bank in alo hlok pui le ta khatiang khanin angkim mai kha ain thun zo matina top a kan soi mai lo thei lo tur chu investors ni ta hi ecosystem a chuan hei Mizoram hen kan na me shet tam lo ni investors kan tiang hi ama ro chu adik taka chuanin i Khawzawl mundanga nga te chuan in US kan tianga te chuan Silicon Valley den te startup ho kha kumnga kumruk ve le ka khan million ten han ni chawa atopa chuan an ti le chuan invest le ta startup dangan zong le khoi ka invest le an ti ta khang ho kha i sumlu tan he la ya bultan tan khan alo mang le ta chuan ti khana in thun zom kwal ta vek me chula ya chuan in kan ecosystem a hianin ye ka soitel du pakhat om chu Mizoram hemi startup ecosystem kan tia hianin hemi nge
startup kan hanti hian in nia tong kam hi man all sam to mani a bultan ho startup e mo hanti ringot te po yo ola ma startup hi mumal taka inting e startup India hian in a soifia startup hi maro chu Mizoram hen startup kanom tlem ani tian tlang dong kan soi menga startup kanom tlem ani ma se entrepreneurship tam tak entrepreneurship kanom hi kailon te rabi song po entrepreneurship kan ni deu vek ani chulaya chonin i tuna kan han soi hian em sum kan han ti tele startup ecosystem kan han ti hian in kan soi tum tak zong ni ka she chu entrepreneurship ecosystem zong hin ka she startup kan ti chon tlem te heta a cream a chung bera ho ti meila i hey technology mang scale the invest na tana tlak kan tiang chi ho zong kha startup because startup DPIT recognition private limited ani tur ani tiang zong kha startup ani ta amaro chu tuna kan topic po hinia startup ecosystem chu kan ti takna amaro chu Mizoram B ka tan chuan entrepreneurship ecosystem ani ma ta chu tan chuan in register te ho zong kha formalization nianga GST nei te in registration nei te tin formalize ve kerlo entina carpenter tunge moni carpenter poni mei thea enge moni ama skill pakhat nge skill big neya sumdong entina khatiang chi ho anga kha entrepreneur khan ni ve de thosia ishe ka soi thiam da chana maro chu I khang ho kha antel ve vek tho chu man chonin I tuna ecosystem kan han soi hianin entrepreneur lam ringot po kha soi zaw tham ve o mani ti kha kan soi tel zoi do la nge heta registration ron nei chuang lo vendor street vendor kan tiang chi te hawkers kan ti ta thleng khana huam vek donin ka shia ke chuanin chulai chu sarkar hian in ngai pawimawh ngai via donin ka shia kha tiang ho kha chuanin a top lampang han nei chho tai la hi kan soifia chho via tura ka ngai ma ro chu ecosystem ka chu soifia harania emerging kan ni chawa bultan mek kan ni ve chawa startup anga khanin tuna nia atopa kan han Saitual chu Mizoram tan hei tuna po nang po entrepreneur ni ke po entrepreneur kan ya hei sarkar Hnathok te po tikhan kan role thau hi awama sarkar Hnathok te tin policy makers ho kan ti MLA kan tiang chi te hei Mizorama hianin tu te po me hian role kan ne tin nu le pa te po hian role an nei ka ti ve chan chu nu le pa te atira ke po min support lo ke chem ke chu min support also business family tangal piang ini ke chu kan chung ko hian business vak kha om lo ang de kan ni ta ka pa hi chu tui lo tu ka business te po ativea part time in zir school zir tir tu ne business part time in ti po ka ma se full time lo wang khanin min tui pui che lo dewa e sarkar te po lu turin min te khat yang kha entrepreneur ho zong ke ma tia min midang te po ani kan ringa nu le pa te min tui pui long ji kha an nom nual don ta amaro chu hei Mizoram economy hong tu ani zia kha pawimawh zia kha kan share ta kan sei zoi ni chu chuan Mizoram chu entrepreneur ni du emo zirlai mek te entrepreneurs ni mek te le khat yang te ta na enge ma chop ho kha han sei don chin chai na tuna hianin Mizoram startup policy duan me kania duan zo chep to te po anyang chu kha enge exciting apuro me mani chu kantan chalai te ta na big pon tin scheme hnuaia hianin Mizoram rabi le Mizoram kailon markanen po kan lo tel to na ang chi kha siam le te po ani do na ta hianin enge mi atam jok ang tel thei chawila kha acha in ka sha enge plan kan lo nei emo idea business idea enge mo hote poni se kan nei ani chuanin tel chwa pui ngami la kha poi mo in ka sha le kan lau chin pakhat chu enge kan idea te min an lo ru ang ti te kha kan lau chin ta ma se enge khami launa ringot awanga kan tel lo kha chan eng ti ka ma kha idea kha atakin aron chhuak thei don chuang lawa chu wan chanin enge I kan scheme ang sang heng ang te achanga I kan mu chwa thei athila om chan kan ta na gain thei thila om ani chanin mang chang kai zel kha tumila kha poimo in ka sha chanin incubation center po hi emsum hianin asiam do na ta chanin startup capital competition na lo tel to tan te pon achang kai ke mani ang tan te pon chang kai do na kha I enge nakin zela tan enge kan business kan chanlen na tan ponin apoi mo thei awangin enge ngai even o acha in ga sha tro chavio me tin incubation hanti khanin helai ba ka emsum ba ka hianin incubation center
เนี่ยคล้ายๆกันสวยเจ้าลงอันจีน่าข้างก็สวยอย่างก็จะกระเทียงเจียงลูกตัวกันสวยทะเลลงอ่ะ incubation center รอนตีตาก็จะคิด co-working space เตอออกมาให้ลายเฮียนินสุมาออกมาเขากันเทียงตัวนักกันสวยทะเลลงเมงอ่ะสุมาเฮียนให้สตูดิโอกันชุดนะเฮียเนี่ยที่ startup เตะ entertainment ลำพังmedia and entertainment ลำพังตันจนเห็นอย่างรวมที่ทางใครโดนนี่ก็เชียดินเนี่ย working space มั่วนั่นสินะอีสวย incubation center อันรันเทนตัวรัตานะco-working space เลย cubicle สาวค่ะลวดเทน rent เทนออกมาดิน video conferencing facilities เตปvideo conferencing room กันเตียงจีออนไลน์นะคลายในแต่หมู่บ้านในแต่ตานเพจจนจังไข่เลยอ่ะส่วน lecture hall ฮีปัจจุบันอมบอกอ่ะจะมีบางส่วนนี้ซุมฮี CEO ไอ้ปุรินโซลานี่พอไอ้กันเวทีรันตักมานะจังอ่ะเม็ดโมกากัน expert member นี่บอกไอ้ขัดยังละมา experience งาตักไหมค่ะ CEO อันนี้แหละฮะละส่วนนี้ planning department หน่วยอ่ะซุมฮีทรูอินที่อันนี้ full swing in กันที่อ่ะตักอินตัวในรอนใส่ policy ค่ะหันกับปุยชาวตอนนี้ผู้รำกันที่ทีนี้จะมีบางส่วนนี้มาชอบประคัดกันเบลเล่เจ้าดูจูมาชอบดังกันที่มิโซรัมเปียลำเช็คนะคะให้แบงค์เขาจะสวยใกล้เราแต่ไม่ละแบงค์ลำปังเขาจะstartup India ขนาดที่นั่นเขาสวย resort ตัวบอกว่า startup India ฮีMZU incubation center แต่บอกว่า startup India incubation center เนี่ยที่TiLiพอฮี startup incubation center กันเนี่ยจุฬาจวน startup startup India incubation center หน่วยเฮียนิน startup India seed fund กันเดีย SISFS กันเดียจะมี seed fund scheme หน่วยจวนนินentrepreneur startup บิ๊กตะกินเขามี DPIT recognize ฐานขจวนนิน technology ลำพัง related มั้งเขามีตาขจวนหน่วยส่งปังอาทั้ง4แต่ดีลเวทให้ตามส่วนนั้นจีน่ากันสวยกายลอนเละกายลอนก็จะ contest นี่ไม่ตาลมันปักนับปัจจุบันปัทุมน้องมันเนี่ยอามาจูราบีเขาจะมีสมเหตุมีสมเหตุปังอาเขาสรการินดูดานินรอนทั้งสองโดนตาหน่วยสรีอันติดอนเงี้ยหน่วยเรียนอันติดอนเงี้ยเขาเลยเขาจะทุกชั่วกลมเราว่าเราง่ายจังไตละส่วนจูเราเละจูฟูดเละให้มี food และ biotechnology กันตีตานเฮียนิน biotechnology integrate initiation grant อันที่ก็ใช้ BIG และ BIG ที่เฮียมาจู่ๆ Bioness Incubation Center MZU ว่าทุกคนออกมาจู่มีแต่หน่วยจวนนี้หน่วยสมงานแข่งค่ะ seed capital ละโดนเทนี่ข้างแต่ค่ะอันนี้ที่กิน food technology และ biotech ลำพังตุย innovation ในห้องตันกันจวนนี้นั่ง event แห่งที่กันสวยดูนี่จวนตอบประทานตอบลำพังไทยใต้ละตอบขานาตันไง event ซองเลยดูไงตอบขานาตัวนั้นสวยแล้วก็พวกเราเซ็งกันดูตอบว่าเฮียเองpodcast in วัดใส่ฮีอาชาก็ติดต่อปะเองใส่เทียมฟักเราไม่ละมีตั้งมาพอดีกันเองรันติชามรอเองฉันเห็นไงที่ละรันติตานี่ก็เกมาจันก็เวโซกันนี่ชิมตาเองฉลาดเต็นอบิกตะกินน่าอีจนนักกันมาโมตานี่เหตุเองที่ชัดตักไม่อาเราอมราคารันใส่ตัวอังกันสุมาแต่พอspace โหดเตอันนี้ตาตินincubation center แต่พอออกมาตินstartup India fund อังที่แต่พอไง event เทียนนี่ตาข้างอังเด็กขัดก็ question ประคัดดูจู่เองคอยตุ้งตู้เนี่ยนะไง event ตัวเองตินว่าจะเวทตบเทียนเองคือที่ไล่ข้างข้างเนี่ยเกี่ยวกับจุดไล่ตะกัดส่วนนี้ startup India seed capital กันเตียงsorry startup India seed fund กันเตียงค่ะจู่มีอันเว็บไซต์ชัวร์แต่หมอ startup India เว็บไซต์แต่ข้างไง event เทียนกันสวยจาวดูจู่ขลายมิโซรัมให้มีstartup missionซุมกันที่พอเห็นเว็บไซต์เดี๋ยวในชาวดอนนี่ก็เชียร์ด่านไม่จู่ให้ตัวนับพอเห็นเทคโนโลยีลำพังทีมจะทั้งนั้นเนาะมามิสลินได้แต่ผมนั่นสัญญาณนี่ก็เชียร์จู่อันนี้ข้างทีมฉันให้กันสวยไม่เที่ยวตัวจู่มิสไซข้างเตะเขาเตะมิสลินได้เตะข้างเขาทีมสังขานินนั้นรวมไปปีชาวกันกันที่เว็บไซต์อะไรเราวันนี้ปนให้ลาย planning department กันที่ให้ลายgovernor get opposite มั้ง governor get opposite planning department บุลเจ้าขัน entrepreneurship sum ข้ามี entrepreneurship hub ไปstartup hub Mizoram startup hub ที่ buildingเราเอามาสุดท้ายจวนลุร้อยเทียอันเฟลล้มขบไม่ให้เองกิมไม่อันเราบ่อยปีเทียงตินไง event เทียกันงานจุดอย่างสองจวนนี้กันช่างเชียดอันเชียดในเวลาง่ายถ้าตัวแต่ปนันเชียดเทียมกันไปสิสวยดูแล้วเนี่ยเนี่ยเราผมก็เตียไก่ปอให้การหันโซมาให้ไงเช่นที่จู่มีสักซุ่มตักเตะกันเนี่ยหันเทียงไง
khalaya khan khatiang chungchunga ngai khatiang chungchungin khatiang kara khan miron tel puya miron TiTi puya helaya podcast miron TiTi puya kan lome ti kha kan soi bok angatin alo thir tu te tan pon kan tianga hei ador thar kha tlocha kom hle me ya amaro chu a product ki kan changmang lawa ke ni pon chu tiang khop chuanin a product ki class chu wang chuanin lo ngai event ve ngatin entrepreneur ni du tan kha chuanin in thasung mi alo em sum hiti boy chin in kasia ati boy tun tampo le Mizoram entrepreneurship ecosystem hi ain ala thang zelang ti kha ka be sei ni chuan kan du tok phat meng kan lo me Mizoram startup ecosystem Mizoram entrepreneurship ecosystem hi changtlung chhozela thanglian chhozel tura min du pui ve ni chuan min lo like in min lo subscribe sak ve don ya